Hari ini ada kegemparan lagi di Jablay, Jalan Balantai. Si Gibran dan kemarin lah kanai pirik lah kanai pilambui. Bagi ni laki ni kanai pilambui lah Gibran lihat laki lah. Iya. Nyopai baranang, mantap nyopai baranang. Mari kita lihat yuk. Di tabe. Udah kak. Hai bang, hai bang. Ini video. Abang mangkik lah. Tuh kalau tahu si Pipi beko baru. Hah? Kayak kemarin lagi. Oi bang. Oh tua. Yolah kalai lah kalian ya. Pekeceng ke mama pelaki lah. Tua. Dak boleh bah dia bang go. Berasa dah kak tanya. Woi. Mengaki ni sona du yo. Tanang. Baranang. Woi orang pe baranang tuh. Kamai kila namanya kila nampe baranang tuh kila. Kasau. Kasaung. Ayo, kasaung orang pe baranang. Mana kau? Batu. Calilah diunang ah. Anak unang. Wah, tiga. Anak unang dah. Tu lah ya do si Giban di situ tu bahagia CS pipi dia ndak tahu dah kemana. Woi, kok bos si pipi konyo. Tu jadi ikan paus awak. Salah parangai awak lego sultan. Berapa cakap? Lah berasiku sudah dah ada dah kak. Seru kalian berenang ya. Seru bang. Seru bang. Pekeceng ke mama Giban. Enggak. Ada nih Yoden pekeceng ke mama si Gibran. Itu bunda kila lagi imba bunda berasik. Dah, imbon ka main dah. Gibran lah berenang. Baranang mantap den kaden cali bantu as pipi berang-berang jali le kuida. Gibran di dalam kila. Bang kaki abang mah. Dadah mantap mah. Seru kali mas seluncur ya. Tu ayalah tadana suara si pipi. Si pipi is coming. Cubola. Si pipi is coming. Adeng deng deng asailah bang. Asailah bang. Ha bagi Gibran, si pipi lah nyampai tu ha. Bau nak cerita kedua. Deng deng deng. Deng deng deng. Damai ya suruh keluar dah pipi. Nyoba pala cuy balik tu. Saya lah. Tu ya dah tahu dia le tu. Ya dah tahu dia le tu. Kanai pilambui. Nah, saya lah dia bang. Lah kanai berang ni mama. Mana di? Dak kanai pilambui lah diunang le kau. Keluar lah le. Ya. Kakak. Beritanya udah siap. Berenang. Pentang. Bana unang lawan di mandi. Dak berang unang deh. Siapa berang ya ya lu? Unang kalau melakukan tangan waktu deh. Ayam ini. Wih, remblong unang kalau lah berang. Tuh ha.